Ikmal akan pakai perfume jenis vanilla, Beast vanilla. Jadinya baju Ikmal dengan seluar Ikmal dah bau vanilla. Okay, bila vanilla ni, bila dia dah lama, dia akan bau peram sikit. Dia akan bau macam bau punggen-punggen sikit tau vanilla ni. Kalau kita pakai perfume manis gourmand, bila kita tak basuh, dia akan bau macam bau masam-masam. Jadinya contoh hari ni Ikmal akan pakai perfume vanilla. Besok baju baru Ikmal akan pakai bau floral. Besok lagi Ikmal akan bau clean. Besok punggen tu apa? Mungkin macam bau anak tudung Wahidah ke macam mana tu. Sebelum Bah, nak jumpa Ikmal. Siapa? Kau faham. Punggen ni Kak, dia macam bau kepam. Tapi Wahidah tak kepam, Wahidah wangi je. Wahidah kita berguraukan Wahidah baik kan, macam tu. Akak tahu tak, sehari kalau saya tak bergurau dengan dia, nanti dia akan DM. Abang Kemal, saya ada buat salah ke? Minta maaf Abang Kemal. Saya tak lengkap lah hidup kalau sehari Abang Kemal tak menganjing saya. Dan macam mana? Dulu sampai dia bagi tahu mak dia, jadi Kemal bergurau kasar dengan dia. Lepas tu Kemal cakap lah, ya Allah, dia bergurau kasar dengan kita boleh. Lepas tu dia fikir agaknya, lah, aku cakap dia macam-macam, takkan dia tak boleh cakap aku pula? Macam tu.